Dobar dan. Jeste vidjeli oglas u novine da ugrađujete sigurnosne brave? Da, izvolite. Možete li, koliko košta ugrađivanje? 40, jel? Ne, sama brava je 40 maraka, ugradnja je 5 maraka. Znači, ugradnja brave je sa bravom 45 sve. 45, jel? Jeste. A koliko sama brava, rekao ste? Molim? Sama brava koliko košta? 40 maraka je sama brava, ima oglas piše. 45 znači. Sama je brava 40 plus 5 za ugradnju, ide moj majstor, znači 45 brava sa ugradnjom. Aha, jel ako ja sam htio da dođete da ugradite u ulici Vasa Ričkovića. Hoćemo dati prezme? Hoćemo. Adžija Blahović. Adžija, kako rekste? Hadžija Blahović. Hadžija Blahović. Hadžija Blahović. Blagović, izvinite, Blagović. Znači, Hadžija Blagović, jel? Da. Vase Ričkovića. Koji broj? 80. 80, sprat. Što? Sprat treći. Treći sprat. Da vam kažem, jesu li kući za jedno pola sata? Za pola sata. Jer majstor je treba... Pa neću biti kući nego ako može sutra. Sutra? Da. Koliko sati? Ujutro oko 8. Znači može u 8, dajte mi telefon. Telefon 39 915. Da vam kažem samo nešto. Znate na što sam htio da ugradim bravu? Da? Na lift. Na lift? Da. Može, nema problema. Ne, nego, shvatate zašto? Ugradim bravu na lift i zaključavam lift. Kad se neko zaglavi da nema sile da može da izađe. Svakavaće. Može li? Može, što da ne. Znači, ako stavimo bravu na lift, neko se zaglavi nema sile da može izaći. Zašto tako? Zapišite, jeste zapisali Hadžija Blahović, Behudin. A šta ima to, to je nazme Behudin, jel? Da, Bećo, Behudin, kako god hoćete. Behudin. Na vrata piše Behudin, da, na trećem spratu. Dobro. Znači, sutra ujutro ćete doći, jel? Majstor će doći ujutru u 8 časova. Sad slušajte mene stvar. Ja imam sa suprotne strane, ja ne znam da li ste vi gledali ove takozvane kanđe koje štite baglame i love šarke, znate. Aha. Sad ja ne znam što to vidim, uglavnom moj majstor to nosi. Pogledajte, ako vam se svidi, problema nema. Znači, brava i te kanđe, ako prihvatite ugradnje jednog i drugog, onda je ukupno sve 60 maraka. Pa pokušat ću, ja mislim da ću prihvatiti. Da vam kažem, ali ja sam to htio na lift. Kad se neko zaglavi u liftu da nema sile da izađe, ne nastane, nego na lift, shvatate? Svaka vas čast. Može li? Jesi volite malo šalci, jel? Pa nema problema, a ko je to? Hadžija Blahović, Behudin, crtica Bećo. Dobro onda. Dobro, moj Behudin je vas. Dobro. Znači, ugrađujemo na lift. Da, ako može. Može, nema nikakve problema. Ja ću vam platiti koliko treba, samo na lift da ugradimo. Sve, mislim, može po mušteriji je uvijek u pravu. Tačno. Sve može. A ima li odobrenje, mislim, ostane... Ima. Ja ću vam odgovarajuće papire pokazati, odobrenje. I pečat mjesne zajednice, može li? Pa ne znam što, ako nije zastarilo to jedino. Aha. Dobro, pokušat ćemo, uglavnom ujutro ćemo se dogovoriti, može li? Dobro. Će majstor 8 časa. Hvala, doviđenja.